शुभ संध्या पिला माने शिक्षा समिति ऑनलाइन क्लास को तुम मान को स्वागत करुच्ची। एबे आमे न ब र अक्षर को चिन्हट करबा आउ लेखि सिखिबा। पिला माने एबे न अक्षर को चिन्हिबा। एटा कोन लिखाइ छि पिले न ई कोन लिखाइ छि न ई। एटी कोटी न लिखाइ छि देख न कोठी लिखाइ छि हां एटी न लिखाइ छि। न रे चलो गो बुलाई देबा हला। एटा हला न ई न अक्षर चिन्हलो न ई। ट एटा कोन लिखाइ छि न ट देख न कोठी लिखाइ छि न अक्षर कोटा देख हाँ एटा हला न। एठी चलो हमें गो बुलाई देबा हला नट। एटा देख ध न कोन लिखाइ छि ध न कोठी अछि पिले देख न हाँ एटा हला न। एथिरे हमें गो बुलाई देबा हला धन। एटा देख ब स न कोन लिखा अछि ब स न कोठी अछि पिले देख हाँ एठी अछि न रे गोल बुलाई देबा हला। एटा हला ब स न। एटा देख न ब कोन लिखा अछि न ब न कोठी लिखा अछि पिले देख न अक्षर देख कोठी अछि हाँ एटा हला न। एटा हला न रे गोल बुलाई देबा। एटा देख न ब कोन लिखा अछि न ब न कोठी लिखा अछि देख पिले न कोठी लिखा अछि एटा ना हाँ एटा हला न। एथिरे गोल बुलाई देबा न हला। एटा कोन आ स न कोठी अछि देख पिले न कोठी लिखा अछि एटा हाँ एटा हला न रे गोल बुलाई देबा। एटा देख कोन लिखा अछि स य न कोन लिखा अछि स य न कोठी अछि देख पिले न कोठी अछि एटा हाँ एटा हला न अक्षर न केमति लिखिबो पिले देख एमती गोटे गार देबो हला। एमती गोटे गार देबो आ गोटे एमती गार देबो हला। तापरे गोटे टोपी देबो एटा हला न बुझिलो। एमती गोटे गार देबो आ गोटे एमती गार देबो आओ एमती गोटे टोपी दे देबो एटा हला न। पिला माने न अक्षर तो चिन्हिलो एबे ब अक्षर को चिन्हिबा। एठी कोन लिखा अछि ब न कोन लिखा अछि ब न। एटा हला बन। ब कोठी अछि देख ब कोठी अछि देख एटा हला ब कि नहीं एटा हला ब। एथिरे हमें गोल बुलाई देबा एटा हला बन। एठी देख ब ग कोन लिखा अछि ब ग कोन लिखा अछि बग हेले ब कोठी अछि देख ब देख हाँ एठी ब अछि ब रे गोल बुलाई देबा। पिले ब र कोन लिखा अछि ब र देख ब कोठी अछि ब कोठी लिखा अछि देख हाँ एटा हला ब। एटी गोल बुलाई देबा एटा हला बर। एटी देख ब ल द कोन लिखा अछि ब ल द ब कोठी अछि देख ब कोठी अछि पिले हाँ एटा हला ब ए गोल बुलाई देबा।
ହେଲା ବଳଦ। ଏଇଠି ଦେଖ ବ ସ ନ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବ ସ ନ। ବ କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ ବ ଅକ୍ଷର। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ବ। ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖି ଶିଖିବା ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବ ଏମିତି ହେଲା ଦେଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦେବ ଏମିତି ବାଡ଼ି ଦେବ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏମିତି ଶୂନ ଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେବ ଏମିତି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ବ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ। ଶୂନ ଦେଲ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ବ ଅକ୍ଷର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ର ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ ର। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଡ ର ହେଲା। ଡର। ର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ କୋଉଠି ଅଛି ର। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ର। ରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖ ର ଥ। କଣ ଲେଖା ଅଛି ର ଥ। ର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ର। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ର। ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ରଥ। ଏଇଠି ଦେଖ ସ ର। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସ ର। ର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ର। ରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପ ଥ ର। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ ଥ ର। ଚିହ୍ନ ର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ର। ହଁ ଏଇଠି ହେଲା ର। ଏଇଠି ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ମ ଗ ର। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମ ଗ ର। ହଁ ର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ର। ଏଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା ହେଲା ମଗର। ଏଇଟା ଦେଖ ଟ ଗ ର। କଣ ଲେଖା ଅଛି ଟ ଗ ର। ର କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ର। ରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେବ। ଟୋପି ଏମିତି ଟୋପି ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ର। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଲ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେଲ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେଲ। ଏଇଟା ହେଲା ର ଅକ୍ଷର। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଦେବି। ତୁମେ ନଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଆଣିବ। ବ ଅକ୍ଷରରେ ଚାରିକୋଣିଆ କରିବ। ଆଉ ର ଅକ୍ଷରରେ ତ୍ରିଭୁଜ କରି ଆଣିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।